gounezet gant ur pot, Corentin Pichavant, gant Marie Rio, gant Mathurin Pocard, hag gant Jeanne la Crêpe. Setu penons benafin e meus komprenet eve penons e oant bedivavet an dud gant Léon Azoulay. Léon Azoulay a oa surmad en em gavet va village en Vreizon, o houlen en rolin eve bretonet barrik war an engoun pe bretonet gwirion hag a zeo a belavret gounezet ebet ur gensrevadeg dans gant un nebeudre a rese zo barrik. Hag en rolet ebet setu ur Jeanne la Crêpe et moi da gavout enen teles hag ur Jeannal a veze koz baz a rezetenou unan a rei krampouez hag a veze gred Jeanne la Grosse. Setu a ze moi Jeanne la Crêpe, Jeanne la Grosse hag a zeblant tebea a memeuzre, a memeuzini kentor. Hag a ze moi kavet nehe Jeanne la Crêpière, ive a ze, baz penat gant Pierre Laurent, penons e oa ur Jeanne la Crêpière au Canna, boaz da Gana. C'est-tu des chanteurs s'improvisèrent. Jeanne la Crêpière quitta ses fourneaux pour monter sur le tremplin et chanter. En revenant de Pont-l'Abbé, j'ai rencontré 3 camarades, 2 à cheval, 2 à pied, 1 à cheval. Hag benefin, ar gant a oense, restis a oa bet en rolet gant ur plar de Kemper a gant Léon Azoulay. Zon je dis nemeus, je sois, ive. Setu a ze moi un titoural nel final da gompren piou oa bet en rolet Jeanne la Crêpière e oan zur, kajezur nehe oa ive hi en rolet gant Léon Azoulay hag e chomedin nehe kavout piou oa ar Jeanne la Crêpière, Jeanne la Grosse deus Kemper. Hag setu emeus furchet ba paperio koz a ze tout da recensement hag a lagal hag emeus kavet nehe oa ur vaouez hag glote mad an vet Jeanne le Gouil. Krampouezerez nehe village en Vreizon hag neus kuitet noa kuiten nehe Kemper e fin just a rog nantekan e treverkan seitek a pevarugen meus son chmad evidemment da veva el lechal setu damzonj eo hi a oa bet en rolet. Tammig di asur e chomproaz, me kajezur. Hag an